Dongka mukam rong supia long kedo irrigation IB asai hemalong UKSA atumpen arpu kimik kangwai. Dongka mukam rong supia long kedo irrigation IB asai hemalong UKSA atumpen arpu kimik kangwai amai kangni. Nijangkar benglong alo kedo UKSA asong atumpen arpu kimik kangwai amai kangni pon pinijak hongpon ni thai. Great troka ni dongka mukam rong supia long kedo irrigation IB asai hemalong komite sengpon lo. UKSA long bangkep abang bicep ogdun pinilabang so amai long jirsong timung dun mai pupen patu pipon si mai jalin pon lapen labang so amaya long Central Committee penang kacetong dun Presiden Roton terang General Secretary Clear terang dilihat cetong dun aprang mendak ke ong tung asong aduk cisong piklo setame RD avidat asong si tekam lo lati UKSA asong pen abang ke kacesong RD padawek nang jila pen KSA ke eklaivet kedo aphan pu cethan cimumpon Lapen, pinibang pukang wai ponamen Presiden Serlong Biteron, Secretary Longsar Teron, VP Rupson Teron, AGS Tilesambe. 24 plus organization pen kacesong pon, surihini rakrihini pen kacesong pon pangceng pon tanglo. Penang ana saya bangta, chun bom, sita, kichun cesi ke onglan, laso ajok, UKSA amethang pangtek nang koklo. Lasi, ilitum sang nang ne, cisong pon bom nang ji, an sose kapang tang, ponang jilang lasi UKSA pangtang jike imethang along si dolo nong kamo kampen di kono terang report Karbidele News. Ni efektif bukan ni efektif ucap. Ilijong saya tu pan sosial jadi paklin di pangori sosial sosial itu. Tapi ke non itu makemang ta cuci daji bu puyat pulute unil cun patun pek nangi pulutan ke ili. Imethang among number 1 confidence bilang lah. Kalau so confidence doji mari doji dode ke imethang se responsible no la patun terji patun beki kusita me itu mazat pulma. Kedamta ke Karbengo autonomous council ta totally सब থাকে nang claim ji buka hai alam the mata nije hai mati ta pinira ne bake alam ke ga nije hai to mabasi isi je parai desi governor kan lo te kapa chundi phanang de ke dam ji to isi step success no mati governor no pe nanom ke chief minister a level lo ngan mahelo chief minister a level lo mahelo to itu ne non ke sab sube kan de so utha ka bake of record से भी नहीं की हमका तो मतलब United Club Association ang hipan sa tamin. Aki hay mountain kimuhan sa tamin ini tum hipan piniripon sulo. Problem pen alali. Richo ayam sa lang hipan dia siya na ilap ng mang pen bang sa tamin. Officer lagi. Kaya itu richo kan ko pen komordi puang bang la kaya ron leche. Kasi lang li inut Karbel Autonomous Council pa alang market ke abang puno nasi alang ni person ma alang ni Karbel Autonomous Council ang market ke lapan takap nilai tung Karbel kalau richo si man sepot alang ni pan tamin. Mesan pen man pen cipi nanti la pen non prajin pen alang li ahem nam si alang li pan dia cehai nanti tapi ke bang jilang ani lapan bom plote ni pemikiran kita ni song aron attack baca nilai tung kita pona kok Jong senang ni tum jong semua sing timu ngahin penalang ni pan dia tu hangam ni putu nang tuma tak lingkon nilai tung song aron attack pen la pen constitution aron attack pen la pen customary lo aron attack pen alang tung kita ni itu puan mar di cipi un pen alang tung pan Karbel Autonomous Council fan kita me itu masuk se junior report tu la pen prajin pen alang ni fan kita me jong se dia cehang he bulote executive member pen kita me alang ni fan ke tham pen lagi Ada dongkam kam irrigation IG dong. Cingrum pet per video cari so mate United for Student Education dong pen. West District Committee. Uthot arpu ke chela lapen. Hakimi so abu dah sikit ini kuncing waipun. Apen none perang klaim gedam. Dia pan labang so kisu abur. Dia nak ikut belakang dari itu. Jadi song pun dia pan, air tak itu. Song pun, cimai pun tu. Okey, mana perang cimai itu, jadi song ini tu budak ini tu cimai pun dia tu. Kedua besan itu kita di dalam ada West District Committee pensi, cimai pun tu. Okey, lansi itu non kilang di. Jadi song pun itu cimai pun tu. ini la Central Committee mau sang itu Ini ladang nanti tunggu presiden nak hari Roton Tera, lapen konsisten bang hari ke Tera, dan kebetulan itu mengelak
central long kan agak dalam apa, kami tumpen singai komin lah.